Tumejumuika na nyinyi jana na juzi, mlifanya mambo ya mkutano ya security ya both communities, na tumefurahi wakasema matokeo ambayo mlifanya, hata kama ingawa kulikuwa na jana kifo ambayo ilitokea, lakini hiyo isiwazuie kuendeleza mambo ya amani. Tunaambia mwenye alifariki, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Mungu amweke pale pema peponi, lakini wale ambao wamebaki ni wengi zaidi kuliko wale ambao wamekufa. So yetu ni kusema ya kwamba tuhakikishe kwamba wale ambao wabaki kwa nidhamu, kwa raha na amani. Wale ambao wamekufa tunaambia poleni na tunaombea dua Mungu aweke pale pema peponi. Na wale ambao wako na nia mbaya kuendeleza mambo ya insecurity na jambo kama hizo, tafadhali tunaambia kwamba hiyo ni jambo ambayo ni ya zamani. Mandera County tunataka tuende kwa amani na iendelee namna hiyo. So yangu ni kusema ya kwamba nimeshukuru sana.